Dek tu pak niya amala makalami guys. Namo cek dek ni ko mananong amoy. Namo dosa berupiah sumbangan tapi setiap pagi. Aja tu si tak pasti pulung ni makada. Cican nasi ulang. Dek apa ya tu malaikat ya ko to masumba milodong ya ko dia to masumba dia to nilodong. Ya ko tanggal asi di to masumba tanggal asi di minilodong. 20 sirasona di nilodong. Makanya malaikat ya masuk basi lodong si istirahat si ki jolok tanggal 20 pesi sirama tu di lodong. Karogi ki. Yo pokok soso. Setiap pagi bahkan makanan magi ni suruh ki masih dekat subuh. Sebab makin nabi te ko makasamangi abala si bapa sida ka dinang kanela yolo pasida ka tete itu lila yolo. Ina tu ampai ko melo ki joka makanya tu masih dekat. Ajak kama angka musibah koro perjalanan ni kata itu layolo pasti dekat nasa nabita. Iya. Itu sampai makanan ni kijo kamatu ko subuh. Miki misalnya mendeju pandang. Kalau mas sampai jasu basi dah kami meni dia kami meni tolak ban. Iya. Nah makanan nabita ko masamangnya balai si pasti dekat dia nak kena layolo pasti dekat kata tu layolo. Ya makira. Makanya disebut menolak. Kan iya, makano Pak. Itu yang sampai makan deh. Ya aku makan jamin pasti dekat nanti insyaallah. Nak tu musibah tapi dia tu nama lada. Iya.